naso nasebandleni lakhe so fanele sihloniphe ukuthi ebandleni bakholela kuyena sithi masihlangene kanjena sithi akasidrayivele uhlelo siyabonga ke mphathi ohlelo njengoba unginikeza imic sengaqala bafowethu igama lami ngixolani ngingwasemacinekeni ngihamba nabafowethu la uTshatha uSandile siyabonga ipresence yenu namhlanje ukuthi mangabe nimenyo nikwazi ukuthi nize lokho kusikhombisa ukuthi nisakholelwa kwibrand okuyimpucuzeko hayi ngoba nikholelwa kuthina nikholelwa kwimpucuzeko nginenkulumo yami la engiyibhalile nami sengafuni mangikhuluma into ngiyibhale phansi ngoba umnyaka sihambile namhlanje usuku olukhulu kuthina lokuthi sikwazi ukuthi sixhumane nomhlaba through nina abafowethu ngoba inini nenza umsebenzi wethu belula ngonyaka odlule ngabonga kakhulu ngathi ijene sesihambile isupport esithole kwimedia yala iKZN ningapheko kwenza ngoba laba bantu enisuke nibabona makuyimpucuzeko kusuke ngakhona umlingo kusuke kungamaphepha abhalile ngapheko amaphepha kusuke kuyimsakazo esike isidayisile abantu bakwazi ukuthi baqonde ukuthi impucuzeko usikuyinini imsakazo kuyasiza nayo ngoba ngaphezulu kweinkundla lezi zokuxhumana isocial media kunabantu abangangeni ku social media uSandile wangitshela ukuthi ngonyaka odlule wahlangana nomuntu omdala impucuzeko kadinge esabatha wasebuza wathi uSandile impucuzeko anizoyenza nikulonyaka ngaphatheka kabi ngathi mina kuyiqiniso ukuthi abantu abadala phela ngeke lento social media bakayi understand kuyiqiniso lokho so ngisho ukuthi ke ningathathi kancane iyasebenza kakhulu indaba ukuthi nibhala ababhalayo basakaze abasakazayo bafowethu ngomhla ka12 August Impucuzeko Maskandi Festival lizobe ibungaza iminyaka eyishumi ibe khona okuyinto enkulu ke leyo kuthina zabantu abamnyama ingakho siya asihlanganeni ngoba kulonyaka unyaka ongajwayelekile abantu abamnyama mangabe beqala izinto kuhleze kunongabazane lokuthi sasebenza nje lana kuhleze kunongabazane lokuthi ngeke kuphela u3 years nesingayike lokho sana kengakhona yini basayilanda extension basanda extension okay for live streaming yes yadinga ngithi siya stream so kuyakuthiwa abantu abamnyama mabeqala izinto bese kuba khona abafungayo ukuthi ngeke kuphela u3 years ngeke kuphela u2 years so ngomhla ka12 we are celebrating i-black excellence into leqala abantu abamnyama ikwazile ukuthi bekhona ngabe khona ngqinamba even after covid ziningi izinto engazange ibuye after covid but sikwazile ukubuya impucuzeko yabakhona njoba sisekhona namhlanje kuyiqiniso ukuthi lezi izinto ebeyingeke zenzeke ngaphandle kwesupport yabantu abathize nje bade ngikhuluma ukuthi isupport yemedia icontribute kakhulu ngoba sasiqhamuka nento abantu ababengayijwayele but nabhala positively ngayo la kufanele ngixeke khona naxeka ngiyakhumbula nje ngomunye unyaka kade senze festival la anganoma sasiqala ine People's Park angisazi kwanamaphepha abikayo ukuthi bezwe ubuguquguqu emathexini lapha kubalandela ngathi omthobisi laba bebhala bethi intatheli yazi yajomelela yathi khona wesifazane ubekhala ngesingisi kulento yenzeke oh my god bangifonela ke mabe ngifona intatheli ngayitshela ukuthi cishe babe bethandaza ngoba phela into ezenza uthina uNkulunkulu seduzane kwazo
njengoba naye izwile ukuthi umuntu uthi oh my god umthandazo lo wabuyile emotweni kusho ukuthi ke ngizama ukuchaza ukuthi isupport esinako emedia nisikhulisile anibhali ngezinto ezipositive nje kuphela la ekufanele ngixeke khona niyaxeke ukugxeka kwenu hayi ngoba nisuke nisizonda ukugxeka kwenu ingoba nisuke nifuna ukuthi sikwazi kulawo into engamaphushana ngokulandelayo zingabibikho isupport esireceive na ku provincial government angikusho lokho ukuthi safika ku government nento eyayingajwayelekile ngoba sathi masifika sithi sifuna ukwenza umaskandi kube segroundini abaphathi ababekhona at that time kwaqala kwakhona unga-understandeka. I remember befika okokuqala bezosupporta kuphi lapho sasikhona eCarrisfontein kuthi umhlonishwa othize sike sayibuza mgcineko ukuthi laba abantu bafuna ukwenza umaskandi estadium badinga imali yokwenza lo nto leyo umaskandi stadium umaskandi into yasemaholo nje nasemahostela kuhlangane ithini into yalabantu why befuna umaskandi thina siwazi usema stadium thina sazi ukuthi umaskandi wenzeka emaholo wenzeke emahostel but bona bathi bafuna ukwenza stadium thina sazi ukuthi jazz abenzeka kulozo ndawo lezinto nje sophisticated uthi ke bese ngifika ngizobona ukuthi kanti lento ithandwa kangaka abantu uthi angikholwa kamina ukuthi kanti bekucindezeleke into yabantu abamnyama ethandwa kangaka base beyivula ke emnyama njengoba iqhubekile yabakhona ngayi support lazilangena itheku la supporter nakulonyaka sibe nenhlahla enkulu. I think kuyasilekelela ukuthi uhulumeni okhona wabantu abamnyama ngana uma siqhamuka nama ideas athi abantu abamnyama asuke esenhlizweni yabo ngikubonile lokho nangengoma ngabona umhlonishwa uDuma lo MEC wa economic development indlela owaveni wathi mangabe ifika lento yengoma yamhlanyisa ngayo wafuna ukuyisupporta ngayo yonke indlela wayingalala esifonela ebuza ukuthi kushoda ini ekudinga ukuthi yenziwe nakuloko futhi sihlalile nabo sabatshela ukuthi Impucuzeko celebrate 10 years into le ekhandwe ugovernment wakhona la KZN ukhozi iphepilanga kubalekile ukuthi kube khona okwenziwayo and bayivula izandla ngayo yonke indlela ukuthi uma ngabe into ngiyabantu abamnyama siphoqelekile ukuyisupport ngayo yonke indlela ngoba khona iphuzu engithandayo elashiwo uyena uMEC uDuma wathi umaskandi umculo obu marginalized for a very long time becindezelekile not umaskandi kuphela nezicathamiye engathi zingakhona into zibe ningi nembaqanga azibe khona izinto ezifana nalezi ekufanele ukuthi ugovernment ayisupport nilethe phambili siyisupport ngoba izinto esikhule zikhona kodwa ubona ukuthi zihamba ziyaphela so kusijabulisile ke lokho ukuthi at least njengamanje in government isinawo umuntu kulento yamabhinqa okholela kuyona ngoba amabhinqa abandlululwa endaweni eningi kunabantu singena la ngaphakathi emabhida ababenga understand ukuthi why kufanele umaskandi uze ngaphakathi emabhida and hayi ukuthi bagcina ngonga understand balwa ukuthi kungenzeki so ngizama ukusho ukuthi bafethu understand ukuthi lana sipheka ibhodo kodwa kunabantu abalinyanya belibuka bekude this year ke bafethu we are celebrating 10 years inhlelo esinazo ziningi kakhulu ngizokhuluma nje ngezithinta kuthina azabaculi ngeke ngikhulume ngoba umculo usuke nenhlelo zazo banenhlelo zabo kunento eniyikhumbula isiqala eminyakeni edlule kuthiwa iqhude ngicela nisayikhumbula lonto leyo isitheme ngokuhamba kwesikhathi yangabisa abakhona kulonyaka ke iqhude bafethu liyabuya and kuqhathwe abantu bangempela soba nehora leqhude iyona highlight enkulu leyo kuthina kuyihora leqhude kuzobe kukhona usaliwa impandla lencane yakandunakazi kuzobe kukhona usaliwa kube khona usigwebo sentambo kube khona ubahube bese kuba khona iqembu la ngapha eBackville ekuthiwa amagugezwe elinzima kabi
la eUnyawini ngoba lento iyayifuna inhlanganisa abantu abasinayo ngempela so sizoba nalo ke ihora leqhude nakulonyaka elifaka labaculi laba i-competition yakhona ezobe tight ngendlela exaka ukwenza bese siba nesikhathi ke la esizohlonipha khona iphephilanga sihloniphe ukhozi sihloniphe provincial government sihloniphe umasipala waseThekwini ukwazi ukuthi bayincelise lengane izifike eminyakeni yo10 nizokhumbula ukuthi uma ngabe nisuke nitholisa isupport ku-government yakufana kwi-private sector kwi-government abantu bayashintsha kuyenzeka kungena abanye abantu abazothi hey asifuna kizwa ke into yamabhinca so siya appreciate ukuthi government nawo bakuthiwa kushintsha ama leaders bonke mabengena bathi siyakholelwa endweni yamabhinca i-leadership ekhona njengamanje in government umhlonishwa uDuma uthe entweni yamabhinca will go all out so support ngawo ngendlela therefore that's why we are saying we will have to ukuthi kube khona into esizenzayo in making sure ukuthi ugovernment isiyawuhlonipha kuze kuyofika kumasipala nasokhosini sesixhumanile nabo sabatshela ukuthi sizobahlonipha neukhozi sizohlonipha I think that is very important for us ukuthi into yethu ayilele ekutheni ngizothi mangabe sekungena nangu ngubani athi ngubani hey mina ngifuna kuyibona lonto le into ehlangene nesinto so into zethu ibonala ihamba kahle ngalondlela ke iline up yethu inkulu kakhulu lesikhathi ngishoyo kusokuhlonipha kuzoba khona nanekhekhe laba abathanda ikhekhe kuzoba khona ikhekhe umuntu ke kuthina ngenhlahla kwimpucuzeko sinenhlahla ngoba ngamatalent ehlukene la kwimpucuzeko sinomuntu othanda kakhulu ukusika ikhekhe yena ongezubangisa umuntu omeseni hayi siyasithanda ngabangiswa umuntu ngoba nayi italent lakhe asizange size sibuze ukuthi ubani ozolisika ikhekhe ngoba uyaziyo umuntu oqobayo ukuthi cha umfoka ngobe uzolisika ikhekhe ngokulekelela phela umuntu nento yakhe naye ubizo lakhe lapha sobe sisika ikhekhe senza yonke into impucuzeko lonyaka ihlukile bafethu imudi yakhona kuya celebrate for the first time ungobe bena nangu Sandile nanangu Thabani bathatha i-decision ukuthi abantu abangene nama-chairs akaze sikuvumele lokho before bakwazi ukuhlala phansi badla ukudla benze yonke into ngapheke ama-chairs kuzobe kuna laba ababekhala ngokuma kuzobe kukhona nesikafula esikhona ipavilion abantu bazohlala phansi yonke lento uyabona nje kulonyaka kuzobe kumgubho lo wangempela ngeke kube nesikhalo ke siba khona sokuthi abaculi baningi abaqedi kulonyaka abaculi bazoqeda kunento esike sayibona siyibonile kumbuso wamaciko sayibona kuyigcwalisa ngayithanda ngatshela abafowethu ngathi nayi lento kumele sikwazi ukuyikopisha ngoba phela mangabe kukhona abanye abafowethu abakhona endimeni abenza kahle kufanele siyikopisha into abazenzayo ngiyengibona isimanga ngabona kwigcwalisa nakombuso wamaciko kuthiwa makuthiwa umculo oqala uzobe sestage ngo10 noma ngabe kuthiwa khona abantu abawu3 uyaperform kwigcwalisa nje ngiyakhumbula ukuthi ngangisesendlini ngakagezi umuntu ophuza ukugeza ngoba kangithandi so ngangisahleli ngifika kuyisabatha amanzi abantu akulula anikwazi ukugeza ngamanzi abandawo nini uyawuthi uma kuyishawa uyadlula hayi ukuthi uzokugeza ngithe ngingakadluli nje kwishawa mangithi ngiyabona useyaperforma kwakuperforma uDuma eMkokstad mangaphazama yes abantu babengakabibike estadium akazo kwesikhatsini kodwa abantu babengabikho waperforma ngathi abantu bakhona angithi siyabuka la wahamba ngoba icontract isho njalo ngayibuka nanto ngoSeptember kumbuso wamaciko ngathi ngifika omnye abacula ababili bakhala bafuna ukungena bashawe isikhathi abasakwathiwa no ansakwazi ukungena wena icontract yakhe bethu 11:15 yena ufika ngo12 wathi uthi uyakhuluma waze ukukhuluma ngisingisi kwathiwa cha ngeke senzeke wangaperforma lo nto ke bafethu ngithanda ukuthi isizwe sethu lesamabhinqa asikonfirme
ukuthi kulokhu umuntu uzothola icontract emtshela ukuthi uyaperforma ngesikhathi sokuthi uma abantu bengakafiki akuyona indaba yethu leyo ngoba ekugcineni leli gcina isiyichashaza kuyembe limhlophe thina siyembe limhlophe siyathanda ukwenza kahle kodwa bese kuba khona izinto ezibashayayo abanye abantu uthola umnyu beyo performa somewhere omunye benzani zibasha isikhathi singagcineki kodwa inhlamba ayikubacula ukuthi abaculi bashawe isikhathi inhlamba iyakubahleli kuthi Impucuzeko ayihlelekile abaculi behlele bengaqedi kwasha kwacima kanjani sesiyaphoqeleka ke nathi ukuthi asikwenze lokho kwenziwa abanye asikuphoqa ukuthi uma ngabe nje sithe umculo oqala ngo10 usestage noma ngabe kuthiwa khona thina sodwa abantu abakafiki uzodlala dlalela thina sodwa ukuze wonke umuntu adlala akekho umculo ongezodlala kodwa ukubalekelela ke asikusho nje lokho ngomlomo bese singabalekeleli ukubalekelela ke nayo into esiyenzile indaba se-workshop sivalile ngoba la kwimpucuzeko into eyenzakalayo abalandeli bayahamba bayohlala e-workshop ngenxa ukuthi phela ngithi nginalento ye-parade bese kungathi nemicimbi emibili ufica abantu bethe shala zilapha e-workshop shaye shaye indaba ezithi ufica abantu bethe shaye mudlula ungazopaka imoto uthi hayi Impucuzeko ila kanti Impucuzeko ingapha bese kwenza ukuthi ke laba nabanye abaculi bahobe bayimabhishi balinda ukuthi kusuke laba abantu abalapha uyazi ngonyaka odlula basuka ngasikhatsini I think igroup yokuqala yasuka ngo5 igroup yokuqala yasuka ngo5 kwi-festival ebekumela iqale mhlawumbe ngo10 noma ngo11 igroup yokuqala yasuka ngo5 ntambama uyabona into leyo so ke masivala ke sase sithi ngenxa ukuthi iparade ikhona nakulonyaka abalandeli iparade imbali enhle Impucuzeko etshalwe yiyo ngeke siye ngoba yithi sikhandele yanto le and inhle iyasebenza ngoba ikhuthaza nokuthi abalandeli bakwazi umculo akwazi ukubuka abalandeli akwazi ukuthi mayishaya impembe bangaka abantu abakwazi ukurespond ne-uniforms maningi ama-spin-offs ale yanto leyo sebese sivumelana ke sathi sokhuluma nomuntu okuyena osisizayo ukuthi babe seduzane kunendawo kodwa soyimemezele ezinduneni uma ngabe u-safety officer wathi seyiqedile indaba yakhona but bazosukela eduzane kwe-stadium seduzane kakhulu akuphili ngisho u5 minutes mhlawumbe ngoba bazobe walker ngayo u5 minutes kodwa bazosukela e-stadium ukuze bethi mase behamba iparade izobe kanje bazosuka endaweni abazohamba kancane bese bevela eduzane kwe-stadium ukuze sibabuke beviliyela benze konke bese bengena ngaphakathi so bazobe seduzane kulonyaka yonke into izokwenzeka ngendlela angeke sibe nezingqinamba ngeke sibe nezingqinamba lezi esiyasibe nazo umhlenga ngazi ukuthi uyikhohlwe kanjani lento le hey amazi siyabonga Mlisa siyabonga lento icabangile mfowethu yeah so i-competition abalandeli khona ukuvilela isiZulu sami fanele ngenze show ukuthi mangikhuluma eduzane kaTjatha siyaqonda ngoba uzolokho engincinza nje efuna ngisho kuyikhona umviliyelo uzoba khona wabalandeli kodwa yonke into bantwana bakwethu uzoyenza ngesikhathi akukho kuzokwenzeka ngesikhathi siseceleni yonke into izobe isikhathi will make sure isikhathi siyagcina nje base ngishilo ukuthi before end of this week inkosazana le yase office uSindi isithembisile ukuthi izoqinisekisa ngayo yonke indlela ukuthi ama contracts afinyelela kubaculi nethi basebenzisana nalo ngiyathemba ukuthi nomthembu uyeza lapho uthi nje emuva ngoba sobe sesibhokela bona thina uma ngabe ngenzeki lokho uMonday fanele ushaya ama contract ekubona abaculi ahamba nesikhathi ischedule ahamba neschedule that is very important so ke sithembele kunina ngalonto leyo so abaculi nabo ababatshela abantu ukuthi abantu abasheshe bafike e-stadium ngoba kulonyaka ayi kuhamba ngenye indlela akuhambi ngendlela ejwayelekile sishintshile impela ngoba iyasikhathaza indaba ukuthi umuntu asuke le ophongolo
ezobuka umculo othize azahambe engambukanga ngoba lo mculo akathola ngithuba lokudlala lonto siyabuza ubuhlungu bayo ingakho sihlele phansi sathi asilungise nangempela futhi izolunga ama-contract will be in place yonke into izokwenzeka ngendlela angizogeqa kamagula ngoba nangu umfoka Ngobela olokho engincinza ngedolo ngiyambona ukuthi hayi khona na kumshisayo indaba ezithe sanibonani siyabonga bakithi khuluma kahle mfowethu cishe okuningi usukhavile okubalekile nje ukuthi ngoba sibongaza leminyaka eyishumi kuzofanele senze isiqiniseko sokuthi yonke into ihamba ngono nina kuyahleleka futhi nesikhathi sizohamba kahle okunye sifanele sikubalule ukuthi ulive awuzokubabikho awukho live kulonyaka awukho live kulonyaka abaculi bazosebenzisa i-backtrack ngicela ukucorrecta ngoba njengoba uphiwe isiZulu nami lapha kwesilungu ngiphiwe akuona ulive uzoyiqhatha nathi ke singamabhinca lo muntu ubona njengoba singaka siyaphetha thina masithi live bazosebenzisa i-backtrack abaculi abanye bazomayima kahle angingasho bazomayima ngoba abaculi basayizi leyo nto manje bazo-backtracka nonga-backtrack-ke laba basebancanyana bazobecula nge-CD senginokubona estage ngifuna ukuncoma nje abaculi isikhathi esiningi ngisho beqashiwe lapha emcimbini yomasipala isikhathi esiningi basuke besebenzisa i-CD ngekho live basuke bengekho live lapho so isikhathi esiningi abasangeni nesiginci stage ngoba kade sasihlaba lento ukuthi usisaphi isiginci estage ube ungaculi usebenzisa i-CD ngoba kufanele uthathe i-microphone iphimbo besilizwe la lihambisana naleli lisho lapha kuyi-CD ngenhlanhla ke baqala abaculi abaningi lokho ongiga olandela ukhuzane bangena bonke basebenzisa manje i-microphone mabese stage umuntu acule nje umuza ukuthi cha la ubisha i-CD la uyasho kodwa uhambisana naye so ke siyancoma kakhulu lokho isenze sihle kunomnyakazi somlomo umuntu obelokho embambatha isiginci esimbambatha ehlenyuka stage so kulonyaka ke bazobe sebenzisa i-backtrack i-backtrack imnandi ke ngoba isikhathi esiningi into esuke ikhona kwi-backtrack ama-picking nama-instrument kuphela ama-picking isikhathi esiningi asuke khona lapha akhipha nje leading voice bese leader-ke bukhoma estage alekelelwe-ke iyona-ke i-backtrack so kuzohamba kanjalo so kuzoshesha ngendlela eyisimanga abalandeli-ke banxusa babuza lapho umhleli wepage leli lempucuzeko lapha ukuthi yini enifisa ukuyibona njengoba sigubha iminyaka eyishumi bathi abantu siyaxolisa ngo-live kulo nyaka asiwudingi bathi uyababambezela lento yokusetha nani nanjalo njalo bathi nje cha asiwudingi sabalalela-ke so-ke abantu-ke ulive awuzobabikho umculi nje mephuma ngena omunye ziyasha nje abantu abazojuluka bebebanzi the o-DJ okuyibona bazobe bedlalela abaculi laphaya iy'ngoma zabo estage so-ke kuzobe kusebenza bona-ke kuyoze kusekuseni o-DJ bemile stage kulokhu abezokusheshe baqede ngoba seqala ulive cishile iphuze elibalulekile khona kusala kahle ukwengeza kule nkulumo kaNgobe kulento e-backtrack bafethu ngendlela emnandi ngayo into emnandi iveza ne-creativity ethize kubaculi ngoba ayidingi into yakhona ukuthi kube into e-uniform ngayo kubona bonke angenza example i-backtrack kaThwasale Khansela kuba sengathi live ngqo ngani i-backtrack yakhe usuke eshaya isiginci kodwa kusengona live usuke eshaya isiginci kodwa i-voice kungeyakhe nananga ukhaza i-backtrack yakhe usuke eshaya isiginci isiginci si live kodwa ecula I think abanye abantu engababona futhi ama-yellow bone mangaphazami ngathi ngayibuka lento ngathi yazi imnandi ngoba umuntu uma umtshela ukuthi backtrack sekukuyena ukuthi estudio uzofika enzeni uzothatha ama-instruments order kukuyena into yakhona sekulala lento lena ekuthenini ufuna yena ukuyenza kanjani abaculi abanganqini ngoba bakhona abanye abantu lento ka live sengiyabona iyasabeka
khona basho ukuthi i-backtrack order bayisaba abanganqindi ukubuza abanye ukuthi kwenzeka kanjani abanganqindi bayikuthuthana abanikeza ama-instruments kanje yini abazoyenza umculo anganqindi ukubuza komunye bese ngenzike njengayo bese hamba implement into yakhe ngendlela azoyenza ngayo but lento inhle imnandi kakhulu into e-backtrack utsho utshatha kade ayazi engitshela ngayo bengingayifuni mina ngingayazi ngoba ngangayi-understand ngithi tjatha yini lokhu i-backtrack yani yini lokhu khuluma ngako ngoba ngangayazi nje inhlobo kodwa la angikhuluma iqiniso njengoba la ngaqala mina ukuyibona khona i-backtrack ngayibona kuyithasela cancel ngathi mina wow i-backtrack into enhle kanjena sengiyabona abaculi bayenza and ngendlela enhle ngayo sibalalelile abantu ukuthi cha indaba ka live ayizobabikho i-backtrack mhlasimbe before ngihand over i-mic kubabundlanya ngifisa ukuthi ngiphendule umbuzo ongabuziwe kodwa engazi ukuthi ninawo ngoba nabantu abaningi banawo ukuthi yini esikhipha ngaphakathi kwi-stadium siye ngaphandle e-People's Park i-stadium si right kodwa kuhlobo lomculo lo wethu kuneyingqinamba eziba khona ake ngenze example i-stadium angithi ukwakhiwa nje kwaso sisuke sakhelwe ibhola not indaba yomculo la kuthina uma ngabe abalandeli sebengenile la kunomthetho ukuthi bangalokhu bephuma ngaphandle bangacaluzi nani yonke lonto leyo lonto iba inkinga ngoba angithi abanye bangena bangena izigroup bengaphethe impahla zasemotweni ngonyaka odlule bathi bengena abasakwazi ngishikona nama-jacket khona babephethe ngisho amatshali ngenxa ukuthi kuyabanda bangakwazi ukwalanda into yakhona iyalimithana ngezindlela eziningi okunye istage nike nibone ukuthi siba kude kangakanani nabantu and ayikho indlela leyanto le yokulwa nayo ngoba awukwazi ukuthatha istage uzosimbela phakathi e-stadium kwi-ground ngoba i-ground lebhola uzosdamage awukwazi ukwenza into efana naleyo now bese ugcina ushayeka ukuthi uzokwenza kanjani i-stage sibe lapha kude umuntu ohlezi lapha uyabona ubuka a rely kuma-screens ukubheka kahle le nto esifuna ukuthi ibe khona between abalandeli nomculi nabaculi ukwazi ukuthi kube khona lokho kuhlangana akwenzeki kahlehle so uyabona ukuthi kuyasilimaza and bakhalile kakhulu bona abalandeli ukuthi yibo phela yibo ababecelile futhi yibo abalandeli abacela kuhulumeni ukuthi cha sicela ukufaka ngaphakathi bakhala futhi manje ukuthi hayi lento ukuthi babe ngaphakathi iyabalimaza bayibhali ziningi angiyibali zonke iningi izinto abayibala enye into abayibala nje babala iprice yokudla la ngaphakathi ukuthi kuba ngaphekwe kuyabiza uyabona into le kuyabashaya ke engeka nansi inkingi angeka kwazi ukungena nenkuku yakhe ayithosile angena ngaphakathi e-stadium ngeke ngisho ngayithenga la ngaphandle kuthiwa ngabona isimanga nje ngoba ngaphatha abhlungu kanjani ngibone indoda iphethe ibhakethi lingakale KFC kade yolithenga kushuthi ibithengela nomuntu wayehamba nayo mhlawumbe nabanye abantu kwathi angeke ingene la ayilidle liqede uyazi yalivula lo muntu ethatha amaqatho ngathi ngoba ngeke ulahle uzongena seyobatshela ukuthi usesuthi ngaphakathi yabo so into ezikanjalo bafethu kanti phela lana kwimpucuzeko kusuke kufana nokuthi ilanga kusuke ilanga lokujabula ilanga lomndeni na yonke into manje abantu bakithi phela futhi siyayazi into yomnotho ukuthi ihamba kanjani ake ngidedele uMr Dlani angibonge mhlambe okunye kuzobaleka ngaphandle kwaloko sokubalwa abafowethu ngokwabaculi abazocula and indlela kuzokwenzeka ngayo mhlambe into ebalekile efanele abalandeli bayazi abazobe khona bezothamela indaba ye-security yeah mhlambe sekuyisithuba lethu sesamukele imibuzo mayikhona sente incimba lokubhala indlela sithatha ngayo imibuzo ukuze kusheshe sizothatha imibuzo emithathu ebese sizothatha imibuzo emithathu ebese ke siyayiphendula ukuze
sibone ukuthi ke siya kanjani phambili. Ngicela ukuthi ke mawuphakama uzisho ukuze kuzorekhodeka la rekhodeka khona ukuthi ubani obuza umbuzo. Thank you sir. 1 Oqala namba umbuzo wesibili. 2 owesithathu. How? Okay. 3. Okay. Ngaleyo order. Watch. Ngempela lokunis WhatsApp Mthobisi. Ningabuzi. Hayi. Ngiyabonga. Ngiyabingelela kubahleli nozawuhlala khona. Masho. Igama lami welcome ngoNtombela Sibongo. Ngivela lapha kwaNongoma uSuthu. Kai. Kodwa basi. Ngicela ngokubonga ukuthi nibuyise ihora leinsizwa. Kwakuyinto enhle kakhulu. Mhlawumbe siyabonga lokho ukuthi nibuyise. Ikakhulukazi ukuthi xaxa nifaka nensizwe ezincane kube joyisana khona. Ngicela ukubuza ukuthi ke mcineka tjatha nobaba undlaza ukuthi ngonyaka ofika. Naveza into enhle kakhulu aloku ethula yokuthatha abaculi ababili abasebancane babeke balazwe bebanike ithuba. Ngabe ke kulonyaka lo ophezulu sizokwazi ukuthi sikubone lokho kwenzeka ngabo. Sibonge. Next question. Okay, so ngokubona Sibongo. Bekushaka nje ukuthi one angatsizwe isikhathi sokuqala ukuqala ngaso. 2 bebe nabacula basafufusa ukuthi lonyaka bazoba khona yini. Yakhohlele process. Okay, siyabonga umbuzo wesibili Mpotsho. Ngiyabele nje igama ukusakasana wakho manje. Mhlawumbe umuntu angabuze la ukuthi njengoba kulomcimbi nje ukuthi yakho sobalulekile ukuthi abantu abamnyama mhlawumbe ukuthi bona abasemabhizinisini njengomndlela abazohlomula ngayo khona ukuthi bazonikeza abantu. Siyabonga. Angiqale nje ngalokugcina. Ngithe ngihamba ngowe street ngenyuka ngiyalapha ngasolwandle ngase ngiyima ngayakaza iketela mangimile waqhamuka umama ejabula into ongazange uzuyibone uthi awumngane nami ngiyabonga uthi ngiyabonga uthi ngisengikhethiwe ukuthi kwimpucuzeko ngizobe ngikhona unetafula emgwaqeni nginikezwe ngishiya itende umasipala wethiko ukuthi ngizobe ngiyodayisa nami bengakwazi lokho ngoba ngicathi usandile abadila nalonto leyo so umama nje lo onetafula lapha kuyikhona lika Stenga Street no Smith Street no West Street uthi ungomunye wabantu abakhethiwe ukuthi uzobe ezodayisa uyangitshela futhi ukuthi ngonyaka odlule wayekhona bedayisa kodwa makungaphakathi akufani noma kungaphandle kodwa imali wayenza washo kanti wathi mntana imali ngayibulala kodwa kuyikhona phela ukuthi basuke bedlula abantu bejahe ngaphakathi kulokhu ke sijeli ukuthi ngaphandle kusho ukuthi kulonyaka nje uKhisimusi wami mntana nami uzobungenye into yangijabulisa ngathi uyazi through impucuzeko kunabantu abaningi ababenefitayo esingabazi nange sengimise emgwaqeni kule yamavukano utshatha uzoyijobelela kuyona angathi amavukane abacula abafufusayo Ngiwe impela nje awudukanga amavukane kuwa mavukana bafethu azobe emancane kabi azobe engekho ngaphe kwa 15 mancane kabi uphendula Ntombela lombuzo obubuza ukuthi ke basizakala anginjoba bebancane sibane la kwimpucuzeko kusokukhona abantu abanabalebulo okurecord o music o producer suke sinabo suke sibamemele khona lokho ukuthi abazobuka ukuthi na amavukane bese ekwazi ukultomula lela ngalitomula ake ngenze example ukhuzani kuyiqiniso laziwa ukuthi umzukulu wamtomula kwimpucuzeko umzukulu kunento esasiyenzile angisasa sibiza ngani waphuma kulonto wa number 1 not umzukulu usikweletu sengenza iphutha usikweletu ukhuzana umsayine from impucuzeko njengoba usikweletu edume kangaka now ngizama ukusho ukuthi laba abacula inkampani lezomculo uzivele eyisayinisayo isuke zikhona ukuzobuka ukuthi wobani abavelele kuphela imistake bese siyenza mfoka Ntombela ukuthi sivele sibe namavukane awu100 ingane kwanekeleyo ingakho siyaswanciphise abe nje 15 okunye futhi sekuliphuzu lamavukana lawa azofonelwa akuma nje abashayile beicelo zinqaba zingaka
ukuhlula phaya ehhovisi lezicelo abayifakile kodwa ke bazothunyulwa ke ngendlela abazothunyulwa ngayo bafonelwe basuke bengaziwa ke ngoba ngiyazi umbuzo uzoba ukuthi abanjani abazofonela cha okunenhlanhla uzofonelwa ngoba phela amavukana vele awaziwa nathi kasiwazi kodwa azofonelwa wona abe leso sibalo leso uzovenyelana ngaso ngokubuka isikhathi ngoba besifisa ukuthi ngo3 o'clock ntambama kube kuqala uhlelo lolu lwabaculi abasuke bekhokhelwe angithi njalo okusho ukuthi amavukana amasango mayivulwa ngo12 empeleni ngo12 o'clock ivukane lokuqala liyaqala stage qhubeke njalo kodwa ukuze kushaya u3 nje sesiyathi umcimbi noma kanjani abaculi abakhokhelwe baqala kungenzeki lento yenzeka nyaka yenye ukuthi kudlala amavukana kuze kuhala so asifisi ukuthi kube njalo nokulonyaka isikhathi sizosinakisisa kakhulu so kuzohamba kanjalo ngaza ukuthi amavukana abalekile asoze siwabukele phansi ngoba nalabo badumile namhlanje bebeka amavukana izolo becela umncikizo so nawo asingaba sithi kuzophuma futhi abanye abaculi abazobe sebehlonishwa nakhona eminyakeni emibili ezayo uyazi khona iphuze engingafisi manje sesikhuluma silisho I think lokho kubaleka kakhulu ukuthi silisho impucuzeko bafethi sizele ngangixoxele uqhosho ukuthi ngakubo khona ngishingane igama la kuthiwa impucuzeko ngoba yatholakala hayi emcimbini yatholakala ngesikhathi impucuzeko bafethi njalo kama kazi ngeke nje kubeka nokuzana cha bafethi sengiyayona lento cha bafethi nangapha eSouth Coast ikhona ingane igama la kuthiwa impucuzeko so ukutholakala kwayo okuhlobene nomcimbi akikubeka kanjani okuhlobene kodwa ukuthi yakhandwa emcimbini oh my god so konke ngifuna ukuveza ukuthi impucuzeko bafethi sikhiqizile ngayo yonke indlela siyakwazi ukubona abaculi engakaveli ngisho ukuvela ukuthi uyabona lo khona la yakhona simprovide stage sithi woza kunabaculi abaqala ukuma phambi kwabantu ngempucuzeko umculo oqala nje lo uqhosha ngokwenza kakho kaSibisi unikeze impucuzeko njengoba nimbone owesibili ukhuzani ukhuzani njengoba nimbone ngako ukuma phambi kwabantu uqale ngempucuzeko lo nto ikutshela into eyodwa ukuthi nanga umuntu wayikhuluma utshathe wayikhuluma indaba yakhe ngingafunda kizwa mina futhi ngingafunda kizwa engimele ethi emcineka kunomfana ekuthiwa ukhuzani la kanje ngambuka nje ngotshathe ebukujumbo beqeda ukubashaya igoli ngambuka nje wamfaka uyabo namhlanje kuyabonakala baningi abanye and into engiyithanda lento engiyikhulumayo hayi ukuthi ishiwe yithi ngoba kubhlungu ukuthi wenza into bese kuba wena okhuluma bayayisholo bona uqhosho uhleze yisho ukhuzani uyayisho bayisho njengoba ngisho usikweletu uphuma kulezi zandla ustability uphuma kulezi zandla so impucuzeko kuyiqiniso bafethu ukuthi isizele kakhulu inabantu ebakhandile abamile abangeke futhi besaya phansi asibonke uzobe nje wethu esho ukuthatha umcimbi amagate avula ngo10 ngo12 ivukane lokuqala liyangena ngo3 siqedile ngamavukane seziyasha koze kushaya u4 ekseni zibuye 4 ekseni bese siyavala komcimbi senzela nje ukuthi nongena transport at least after 4 public transport iyaqala uba available lonke umuntu akwazi ukuthi abe seyakhodoka sesiyavala umcimbi ngo4 ukuze stadium by 5 akusekho umuntu sesiphumile sonke angithatha eminye imibuzo cha uvele bebuza umbuzo la yithi no yes no cha uyeke microphone cha ubebuza umbuzo uthi njengoba siqeda u10 years siyakucabanga ngezimpucuzeko ukukhanda amagumbi abantu abathandanayo la ngaphandle kube namatende laba ngena khona bakwazi ukuphumula sizoyenza kanjani lento le uthi for amakhaphula akwazi ukunikeza 15 minutes 20 minutes ukubeka kahle uthi for ukurelaxa bakwazi ukurelaxa ngithi mina asike isidingo phela
zikhona imoto lapha kuma parking bahamba Usekhathi ehlala phansi usekhathi ehlala uyahamba emotweni ithini answer hayi sengophendulile yeah asithathe eminye imibuzo emithathu esizoyiphendula la Mthobisi hayi ngo WhatsApp ngoba lento ukuthi Mthobisi nisendele WhatsApp kade sine briefing seniyaqala senifuna i-comment exclusive oh ukungena esangweni we have got a flat fee ka 150 150 rand kuphela flat ukuthi uhleli phi asikuhlukanisana besenza kanjalo nangonyaka odlule ukuthi kube nje imali eyodwa elinganayo bese kuthi ke umthembu ke bayazi ke wona ke oTJ ukuthi bathola lapha kodwa nje amathikithi omphakathi awu 150 rand and mangabe abantu bedelaya sitsheniwe lapha ukuthi sizogadwa ukuthi indawo singayi overfill ingagcwali kakhulu bese kuba nekukhandela istampede so abantu abawaphuthuma amathikithi akhona eShoprite Ticket Pro and so on so bazama ukwathola sizoba Spa is Spa yeah Spa Spa yeah okay Spa nase Ticket Pro offices ayatholakala ama ticket mangabe on the day azobe khona esangweni kodwa azobe mancane ngendlela emangalisayo ngoba sobe sesigcwalisela kule number esiyinikiwe for stadium so odileyayo shame ayikho nento esoyenza silawula umthetho so abantu abaphuthume bawathenge eSpa nase Ticket Pro offices 150 rand awayicukuthwane akhona asakhona abehlukene amathikithi ezicukuthwane khona le package yama-ticket 10 in a package that one is gone sekukhona lawa ama individuals futhi nawo ngcine kukhulunywa ukuthi nje ambalo kakhulu asele 70% gone futhi leya ndawo ivulelele ukuhlala abantu abawu 200 so majina u 70% ka 200 ukuthi mangakanathi asehambile mangakanasela sizokungcono ngoba khona umatembe la uzokwazi ukushayela ibala kodwa nje u 70% is gone kusele u 30% kwala amathikithi ayahamba fast lo ngibona nje la efonini yami ku dream lawo atholwa ku office ufonele office and then ukwazi ukwathola lawo ecukuthwana mawukuthi usanawo noma ubuza umthembu wathi uthenga uthenge yes omunye umbuzo yes Mthobisi 1 khona omunye osibili khona omunye hayi besithi banekhona abalandeli bakaMaskandi khona la kuma comments othi uDlanye uPitso Mosima bayibuka bakwazi ukufanisa yazi ngqo bakhipha nje obuzwa cha ukuthi impucuzo iqopha umlandilanda uPitso suka ngokandlanye ngisibona Mthobisi khona omunye umbuzo okay sekumthobisi yethu sasa yes baba umthobisi owelanga khona bangiphathisa umbuzo labathi umbuzo ukuthi especially sa 100 rand samathikithi sangambuya bathi bazwela hey uyazi lento yebus abihlupha yazi makela dlule esitobhini hey kwakuyi special sokucelebrate nje ukuthi masivula ukuthi nje basizo celebrate u 10 years abantu bawathole ngo 100 rand bawathenga ke abantu abaningi amathikithi ngalelo langa so basizakala ongasizakalanga Nkosi yami hayi sesidlulile ngonyaka ozayo mhlambe so siphinda ngonyaka ozayo yeah kulonyaka nje hayi sekubhedile yes baba ngiyemsakaze kaMamkhize angazi noma sengibele umbuzo nesuphenduliwe ongiphi Mkhize uphuma ke phona siyaza TV okay yes baba sungakhona
angazi noma ngivele embuzo musaphindiwe kodwa ngizobuyela edabeni lamavukane since umuntu enesitebele esikhulu samavukane mhlambe angazi noma bengingakwazi mhlambe ukusivezela ukuthi mase kuselekthwa yipi criteria esetshenziswayo noma mhlambe kusafihlile ukuthi kusetshenziswa uhlelo lokwabheka ngoba sibona kwezinye ikhathi bekuke kuvele ukuthi kuzophekwa benza kanje yabo ubani isibongo Khabazela actualekile nokho ukuthi ucoach abuya azochazela abantu ukuthi njengoba iskeme esisethile usisethe kanjani ngenxa ukuthi nisweni imthembile ukuthi uzokwazi ukusetha iskeme kuyisona mhlawumbe nawe ithembeke Impucuzeko ukuthi kulamavukane awu15 esiza nawo izokwazi ukukhetha amavukane ekuyiwona Khabazela yes baba nangu kwatsho Kacho. Kubaculi abadala labe sibabiza noma legend ukuthi mhlawumbe khona le esizobabona kuhlelo lwabo awuzophinda ubutshani hayi kulonyaka sikahla ngomgube nje iyona legend yethu esiphethe ngoba abantu banokumthatha kancane umgube kanti legend is ambheke nje ukuthi waqala nini ukucula nokwaziwa nje mina ngikhumbula kahle nje idemo yami engathathwa ngayo emsakazweni ingoma kaAli Mgube yayikhona lapho yama SAP eyayithi sawubona ngikhumbula ngithi sawubona wena ohlahla usaphila eminyakeni u20 edlule cabanga yayikhona ingoma bengesiwona amavukana futhi nangaleso sikhathi so esigadla ngomgube kulonyaka bafowethu nangonyaka ozayo soqiniseka futhi khona omnye omdala ozobe khona angathi ngoba kagugu umgube bese ucala udingane bakithi cha phendulekile kwajo ngathi awunelisekile kodwa ngaphandle manje inkinga nomgube lisakhona ithuba emunye umbuzo go yes baba Phumula oh Thakasani Khumalo uphuma yephi Soleso okay umbuzo wami oqala ubulinke nokaManzi ngophendulile ukuthi ngoba kunomculo owangibona vele ekhale ezimathonse engathi engathi imicimbi kaMaskandi yamshalazela Omdala hayi umtshele ngendaba kaAli mhlawumbe ngiyabuza la ukuthi in terms of ama-accreditation sizocoshela ngosuku kume kanjani lapho for immediate accreditation hayi office lizonazisa through uphumula nokuhleliwe lokho for abantu abazocoshela uphumula uyena in charge ikhona eminye imibuzo yes baba yeah Shepherd sure Going once, going twice. Yes, ma'am. No, just we follow up, check up endabeni yabantu laba abadayisayo. Ngizwile ukuthi bakhona ababukele lo hlelo special masipala. Mhlawumbe uhlelo savulekile yini mhlawumbe umuntu usafuna ukuthi mhlawumbe afake isicelo sodlala ukuthi mhlawumbe imvukela njalo. Mhlawumbe siza labantu
Kweli namba ezimelekile ngokuthi sinenamba engaka abakuthenga abazokuzwa phakathi. So basically I mean masipala business support masipala abanye so sales masipala just tell abantu leyo mamazi leyo business support no manager so leyo namba sesifike leyo kodwa going forward nje mhlawumbe masathinteka sikwazi ukuthi masekuthole into khona leyo kuyenziwa makueli nje ukuthi umuntu athi uyalekisa sizokwazi leyo gama masipalathi sisibethela abathi nango ngokusizathanda kulabo abasuke mhlambe rovala ngaphandle ke bengenza ngaphandle khona anyone is allowed sambuza ngokomthetho wamasipala abavumelekile iqiniso lithi ngokomthetho wamasipala avumelekile illegal bayala abasusi so basebenza kabuhlungu besusu kodwa-ke mhlawumbe ngifele vale microphone ngizohrithi bayasusa kodwa kuyamuke la isuswa khona apha besebenala afithi ezosuswa bakamvele nabelena kuze kuziphezithe zokuyalenza kodwa basoyezekethithwe mhlawumbe asidlulisele izilokhoma usesibhalile siyabonga kakhulu ngokuba khona kwenu siyathemba ukuthi nizoyibhala-ke nibhale kahle so lezo sithokoze siyabonga la sendweni president wamabhini president nandawo ehlala bese ngikubonga isapoti ibonge nakuwe kuwabani ukuthi ngithuthuke manje kodwa iyamabhina nasekhaya engathi-ke abantu zomaskandi abanendlela akusiza ngayo upresident amabhini ngizoyokwengena kunobuhlobo obuhle kakhulu Impucuzeko siyaqala ubuhlobo bakhe buhle ngokuthi noma sekuningi nale insizwa yasondela ekhaya besithi masinenkinga sekuthiwa ukuthi kuyavala ngenxa yokuthi kunabantu abangaqondile ukuthi into yenzeka kanjani kube khona akwenzayo alekelele ngalokho umuntu onenhliziyo enhle ukuhlala kwakhe sikubeke ngeceleni inhliziyo yakhe ukusinikeze kube khona mangabe ngoba lento kasebenzi benza abantu abamnyama sebephethelene asinde encane futhi akaboni
Thank you.
Kukhuthaza sifake umdlandla esinayo kwesinye soba nenhlanhla nayo ukuthi ube khona kakhulu ukuthi bazoba yazi khona izihleka lapha ngubeko lokuthi ngicela ukuhleka amancane so siyabonga kakhulu kwethu kuyasijabulisa mangabe ninebele lakho umnandi wami ukuthi umnandi kakhulu awukhona na ukuthi uthini ngezandla Mathumalo kuya kuthi ngathi ushizile masibonge uNkulunkulu wakwenza kwathi kusondelene nalento nathi nanisebenza imibiko kaNkulunkulu siyabonga abafethu siqedile bese kuyilokho ukukhuluma okuningi esikwenzile ezinye inhlelo solokhu si-announce kuma-page ka-Facebook mhla ka-12 abantu abahambe bathenga amathikithi ngobuningi babo ko-Spar Ticket Pro nawe impunyela kaphelile siyabonga kakhulu bafowethu sibonga nekufika kwenu baxosheni ngiyazi futhi ukuthi baziboshekile siyabonga kakhulu bafowethu siyabonga mhlawumbe sesiqedile-ke sizojabula uma ngase silungiselele ukusamanzana nabantu sicoshe